Aduh. Siapa ini, Pak? Klub Broha. Oh, udah ya? Udah ada. Kok 63 ya? Ya udahlah. Experience standard English dialogue with English subtitle, Japanese dialogue with English subtitle. Kayaknya subtitle ini aja deh. English dialogue with English subtitle sudah. Ini aja. Duh, itu suara apa lagi tuh? Buset, tuh suara apa lagi? Once. Tsushima. Who's there? Udah oke kan? Something horrible threatens the people of our island. The ghost of a fallen samurai have returned, or from another world to save us. Ininya kadang suara PS-nya tuh kedengeran banget. Itu apa lagi sih? Tenet. Suara PS-nya tuh kedengeran banget, gila. Alright. When the Mongols landed on our shores, Ini DLC berarti ya? yang legend ini. Oni upon the land. These demons were a threat to our very souls, and the ghosts of Tsushima rose to fight it. Some say there is only one ghost, but in fact there are many. First, I will tell you of the samurai. They fought for their honor, family, and home. Ya, yang mempertahankan Tsushima. Saya tahu. Karena yang gratis ini ya mainin yang ini. Samurai do not know fear. Samurai. Bravely meet any challenge. Waduh, mantap. Oke. Samurai nih ceritanya nih. Oke. Keren Pak. Di lock. Heavy attack. Segitiga. Udah. Terus block.
Oke, itu parry. Oke. Nggak susah, easy ini. Wah. Wah. Haha, perfect parry bro namanya bro. Dodge-nya, oh ini bulat kayaknya. Iya nggak sih? Wis. Kan bener kan? Bener kan? Oke. Kunai. Oh ini kunai. The spear can be defeated. The spear can be defeated. Wih, sakit pak. The ghosts strike the drums to call for the coming. Strike the healing drum. Apa ini? Kok sakit itu? Aduh. Oh, nge-heal. Apa itu? Samurai are capable of channeling the power Class ability. Cocok. Ini nggak ada stamina gitu ya? Aduh. Kunai. The most skilled samurai master the ultimate expression of explosive force. Buset. Ghosts are not idle in their victories. Purpose is in the expression of their achievements. Cepet juga. Hold. Emot. Appreciate. Follow me. Need help. Ini kayaknya online ya. What is that? Ular. Oke. This way. Apa sih seru emang? Swipe down. Oh, ini. Samurai fight for honor, legacy, and their noble lords. Oke. Filled with the heroic feats of these Apa ini? courageous warriors. Portal. Hunters are one with the goal. Tutorialnya bagus. They slay from across the battlefield with a single well-placed arrow. Hunter. Some say the ghost possess abilities far beyond Siapa ini pak? able to focus Ini yang and detect an enemy's presence from afar. apa ini? Press. Apa? Hah? Kok mainan suling sih lu? Lah. Enggak mainan suling dong. Halo? Oh itu ada babi-babi gitu. Hewan kan itu. Control the high ground. Iya kan benar. Hunters rain death on all their foes. Oke. Oh ini mana? Ghosts came Oke, dah. Hah? Udah kan turun kan? Oh ini ngelut.
Oke, mulutnya R2 loh. The ghosts can scale sheer cliffs Start with climbing. inhuman speed. Oh ini. Udah. Pencet. Oke. Terus. In these times of war, stories of the ghosts inspire villagers, warriors, and lords across Tsushima. Some have begun leaving gifts as tribute. Oke. Collect. Oke, terus. The hunter delivers varying attacks. Flaming arrow. Some arrows pierce the thickest armor, while others contain the spirit of the fire coming. Ini disundut bisa gini. Oh. Hah? Oh gini. Oke, garit. Itu kan pernah ke situ kan? Yang situ kan? Hunters create Iyalah. arrowheads made of Collect. lightning to stun their foes. Prime staggering armor. Buset, apa itu? Oh, itu mah. Oke. Oke, yang Focus their aim, so multiple arrows fired at once still hit them. apa? L1 R1. While the hunters Oh. strike from a distance, Tuh ultinya ya kayaknya ya. creep close to kill their victims without a sound. Larinya apa? Oh ini. Kita looting. Masuk lagi tutorial. Assassins are shadows. Assassin sekarang. They abandoned the samurai code, Yang stealth kill. of stealth and deception. Assassins stalk unseen through the grasses, hidden from their enemies until they strike. Oke. Ini siapa? Halo. Kok topeng gini? Oh ada dua, satu pendek, satu panjang ya, saya tahu lah itu lah. Skilled assassin can end lives like a whisper in the Oke. Oh ini mah assassin ya, ghosts often bukan samurai ini. and avoid the gaze of watchful guards. Apa ini? Ini. Oke, ini yang saya suka nih. Quietly from roof to roof as if carried by light winds. Jump forward and press R2 grappling. Oh, oke. Glide across ropes and rigging with effortless grace. All to line up the perfect kill. Invisible Boom. death. Assassins can vanish into the air, becoming invisible spirits, able to inflict surprise. Oh. Ini kayak Assassin's Creed. Set. Harus di parry, Pak. Itu dia. An assassin's greatest skill is to Shadow Strike. unstoppable force of death, moving Udah. like wind Halo, Mas. between foes. Waduh. 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 Udah tuh. Assassins are both respected and feared, Cepet banget. creating a new order. Easy banget dong, bos, kalau kayak gitu, bos. One final ghost fills our stories with heroic deeds. The Ronin Udah kan? fought 3 for the doang. people and the spirits of Apa ini? These warriors heal their allies. Ghost. Some say can even raise the dead.
Ronin. Ini kayaknya online nih pak. Ini jin ya? Mirip, iya ya. Oh iya online pak. This way. This way. Oh ada revive. Oke. Oke, ini seru nih. Ini game seru pak. Ini game seru pak. L2. Kita pakai panah biasa aja. It's. That's it. Ada lagi. Assalamualaikum. Nggak ada lagi ya udah ya. Apa itu cok? Spirit animal. Allah. Mukulnya kotak. Taruh. Revive dulu ini. Nggak bisa. Oke. Nggak, tunggu dia nyerang. Nah. Udah. Ini loh. Buset, dari tadi harusnya pakai beginian. Si tolol malah iniin satu-satu. Cukup detail. Kulari ininya pada berterbangan. Ya. Lanjut. Iya, ini online pak. Legends ini online. Ghosts fight side by side against the evil that threatens our home. Awakened by Mongol hordes, who ravage the sea and shore, Onis scatter whole villages. Demons descend from the mountains, and haunted spirits rise from ancient graves. Tsushima needs these heroes now more than ever. Your son knows to tell their stories and help me discover what is unwritten. Help me uncover the legends of Tsushima. Oke. Masih tutorial. Ini harusnya udah kelar. 4. Tadi Ronin, Hunter, Assassin, sama Samurai. Oh, choose a class. Assassin, Ronin, Hunter ya. Saya pilih Samurai sih sepertinya. Assassin deh. Antar Ronin, nggak mungkin Hunter. Focus hearing, stealth and assassination, arrange weapon. Oke. Oh, ini apa? Focus hearing, grapple and climbing, stealth. Summon a friendly dog companion for a short amount of time. Oh, yang tadi ya, yang gugup tadi ya. Samurai. Well, I activate spirit pool passively. Oh, ini yang langsung instant kill itu, Pak. Oh, ini bisa sih sebenarnya. Samurai ini sih bisa sih sebenarnya. Coba ini.
Fire and arrow enggak mungkin, enggak. Saya enggak suka arrow. Grapple and climb, vanish in a cloud of inilah ya, ini sih assassin sih saya sih. Jadi prefer sih ke assassin. Iya, assassin. Dah. Yuk. Continue playing to unlock. Oh iya kan, benar kan? Oh iya. Oke. View in store, waduh, suruh beli. Coba play now. Oh, ada survival. Oke. Story ada survival, rivals, challenge. Ya, story dulu kali ya. Story lumayan banyak. The Fire Spirit of Yarikawa. Boleh lah ya. Difficulty. Bentar. Matchmaking on. Photo mode enable. Matchmaking disabled. Enggak. On aja. Bronze. Oke, yes. Oh, ini online, Pak. Oh iya, ini online, Pak. Oke. Kalau gitu jangan cancel. Kita main offline aja. Matchmaking off. Nah, ada. Oke. Oke. Ini dia Mongols. Oke, ini dia. Kok dimatiin sih? Ntar lu. Oke dah. Itu angin. Sono, yuk. Waduh. Buset, assassin apaan lu? Itu gampang ya? Aduh. Bilang gampang. Oh, udah hearingnya gini kocak. Ngapain? Kok lu main suling? Ya ada satu di sana. Oh, kita juga punya arrow deh. Arrow lah ya. Oke. That's it. Oke. Ada lagi? Pasti ada lah ya. Di kiri ada satu. But the captive twins were nowhere to be found. Cart tracks cut deep in the ground provided the only sign. Hah? Ini di dalam? The ghosts followed the trail. Ha. Oh, dia kesini. Nah, naik dulu deh. Enggak nyampe. Main flaming arrow. Wah. Mantap. Ada lagi nggak?
Oh, ada lagi di sana. Ini apa nih? Oh, beduk buat healing. Saya nggak butuh healing ya. Ada berapa ya? Cuma ada satu sih. Yang banyak dong. Eyes burned with dark flame, a sign of their dreadful power. Keluar. Wih. Huh. Versus moon versus hell. Wait. Sit. Ada lah nyamperin. Ayo. Perasaan udah di PRI itu deh. Hah, gimana itu? Nge-PRI apa namanya? Mana itu mana? Ngeheal gimana Pak ngeheal? Halo ngeheal. Ngeheal gimana? Oh, ada drum. Wah, gila kok ada lagi sih. Oh, ada drum ini. Wait, shit. Wah. Dah, aman. Oke. Hero kita banyak, Pak. Apa ini? Examine. The ghosts found the cards, but not the twins. Only new tracks remain, leading deeper into the forest. The ghosts follow, determined to rescue the twins of Tsushima. Apa ini? Ini siapa? Halo? Halo? Ya udah, kita masuk aja. Buset, langsung chapter 2. Oh. Ini Mongol kita harus skill. Ulti aja kali ya. Dah, kelar kan? Easy. Mana kita? Sana. Ada beduk buat nge-heal sih. Ada satu biji di situ. Mongol gila. Ada satu biji di kiri juga. Oke. Enak Pak, pakai panah. Oke. Ini online loh. Oke. Seru juga. Ini apa? Collect. Oh, ada arrow. Kita suruh assassinate yang kanan. Oke. Sini lo. Waduh, enggak. Ini saya main sendiri kan ya? Ini.
Inside, they made exquisite discovery. Human hearts, freshly harvested from the twins of Tsuchi. They struck out Oke, masuk. by reaping the hearts of Tsushi's twins. The Oni were able to tether themselves to each other, sharing a life forces could not be broken so long as one of them ruled. Boom. Ghosts arrived at a war camp to confront its gruesome leaders. Kok thumbnailnya masih begini ya? 60 fps dan 60 fps enggak deh, kayaknya 30 ini. Suruh ngapain? Ini kemana? Halo? Misalnya bisa masuk dari sini kayaknya. Oh iya kan. Di atas. Oke, di situ ada 2 biji. Nah, nggak ada lagi, ini cuma segitu doang. Iya bener-bener DLC pak ini pak. Bener-bener DLC. Kita naik. Assassinate yang ini. Terus yang ini. Ini. Main-main lo. Lah. Oke, ada 1. Situ oke. Boom. Ayo sabar. Balik dong. Balik badan. Hei. Oh udah. Iya. Ya kan? Mantap kan? Mantap gak? Tuh. Terus gimana tadi mencetnya? Oh ini. Ada 2 biji. Gede. Taruh itu ada yang. Masya Allah. Gede-gede, dua-duanya gede. Oh. Mantap gak tuh? Hah? Gila. Atu. Udah mana ya? Tinggal 2 biji ini ya. Oh panas gitu ya, badan dia tuh ada panas-panasnya gitu loh. Alright, come on, kesana, oke. Upsi. Aduh.
Buset, itu perfect parry banget sih. Apa? Boom. Apa itu, Cok? Ada dogi. That's it. Bodo amat, terobos lah. Mana ininya? Anginnya kemana? Sana. Oh iya. Boom. Waduh, sakit Pak itu, Pak. The Oni fell, vanquished by the ghosts. They would no longer pray. Enter story, go to finish story. Udah gitu doang story. Oh iya, DLC ya, namanya juga gratisan. Harusnya main di ini, Pak. Main online atau nggak beli gamenya. Mana nih? Gimana cara keluar? Naik dulu ke sini apa? Oh enggak usah. Lah. Masih. Udah kelar. Oke. Gitu doang, Pak. Ternyata mainnya online, harus online ini. Honor. Six, 5, 4, 3, 2, 1. Boom. Returning to lobby. Baru jam 8. I have many legends for you to enjoy. Enjoy. Gear, oke. Ghost Web. Oke, ini menarik. Ini game menarik sih. Ini charm. Charm tuh buat apa ya? Teknik. Oke. Loh. Oh ini. Harus beli. Oke. Ya udah ambil lah. Ngapain lagi? Ini kan nggak bisa. Requires rank 10. Ih, masa ininya topengnya jelek amat begini? Nggak usah pakai topeng bisa nggak? Ya udah gini lah. Baju. Ghost. Ini kayaknya bagusan deh. Ya boleh lah inilah. Apa ini ya lebih simple? Nggak ada, udahlah. Sword kit. Oke, ini bener-bener game online, Pak. Coba main online kali ya. Story quick play, all bronze story to unlock, complete in the realm of the dead to unlock. Ini story, ini survival. Banyak Pak ini Pak. Ini ada rifles. Coba deh, boleh deh. Coba Pak. Coba. Testing connection. Udah live streaming. Pasti udah inilah. Finding players. Masih banyak gak sih orang main ini? Ya Allah.
accessibility, gameplay, audio, home theater. Ya inilah ya formalitas lah ya. Kontras, default, dramatic. Subtitle name, subtitle backdrop, large text, aim assist. Set aim assistnya di off. Oke lah, jangan deh, gak usah. Control. Oh, bisa right hand, bisa left hand. Udah gak usah aneh-aneh lah ya. Ini kita main apa? Coba aja deh, main sendiri deh. Off. Dah. Choose your team. Inilah. Choose your team. Ini rivals gitu ya, battle berarti ya. The gods of sun and storm propose a competition. Iya. Rival Battle. bands of ghosts would challenge the armies of the underworld in their honor. Whichever side could halt their foes' infernal assault first would earn glory Defeat enemy. and reward. So, kita harus apa? Nah, harusnya ada berempat ini, Pak. Ghosts launched into battle. Mana cok? Mana fireworks? Mana sih? They discovered Magatama, a token. Magatama. Apa Magatama? Ini. Oh, ini. Gila. Masa sekarat sih? Udah ini sekarat begini. Kok sekarat saya? Kena panah tadi sekali doang. Segitiga apa? Lah. Apa? Ya ini mah gak ada battle ya, Pak. Lumayan tuh. Buset, apa itu? Wits. Gila. Cakep banget. Coba main online kayak gitu coba. Heralded the advance of Oni allies. Mana fireworks itu ya? Ini. Apa sih? Bam. Halo. Archer. The old ghost gathered around Magatama. Aduh, lu mati dong kayak gini gila. Oh iya, ya Allah. Kok perik banget sih?
Aneh banget gitu. Hah? Kok rada aneh ya? Emang harus sama orang pak, nggak bisa sendiri nih kayaknya. Emang harus main sama orang. Lah, gila. Behold, the ghosts gathered in Magatama Ngelok to musuhnya gimana request sih? divine intervention. Set dari atas. Tapi tadi tuh arrow dulu tuh, archer dulu tuh. Sini lo, sini lo. The infernal horde seemed almost boundless. Terus kalau udah full, oh disetor ke sono. Ini belajar sendiri dulu pak. Our heroes called an elder shade Oke. to block their foes' Got it. offerings. Buset, banyak banget. Satu-satu dong. Oi. Set. Ini bukan orang ya lawannya ya? Aduh, ada arrow, archer kayak gini. Saya nyari beduk, mana beduk? Ada beduk gak? Sekarat pak. Taruh gue sekarat. Oh pakai kunai. Mati dong. Ntar lu. Dah. Sorry bro, aku habis main PES ya, enggak, santai. Berarti nge-heal sendiri. Terus mana lagi? Sana. Ambil. Ini arrow tuh bisa disundut kalau nggak salah deh. Nggak bisa ya? Iya nggak bisa loh. Udah bisa live lagi ya? Iya udah bisa dong. Udah kelar ujian. Assassinate. Aduh, astaga. Pakai ini aja, pakai ini. Satu lagi mana? Yang gede. Lah dia dari tadi baru tahu apa? Ini kapan kelarnya pak ini pak? Aduh gila, itu archernya sih ganggu banget ya dari tadi ya. Di bawah. Archernya sih ganggu pak dari tadi pak. Halo kamu yang di sana, iya kamu. Yang doso apa tuh? Bentar, yang doso benah dulu. Doso kemana?
Buset, nih apa ya merah-merah? Woi. Taruh. Ini apa sih merah-merah? Kok banyak banget ya? Oh, doso. Oh iya, dia ngomong doso ya. Oh, heal mulu deh. Aduh, buset. Aduh. Kok nge-heal mulu dia? Mohon maaf. Halo? Halo? Oh, ini. Wah, gila, ada begituannya. Duh, nih harus emang butuh temen sih main beginian sih. Ini emang harus online, Pak. Oh, beginian. Kurang ajar lu ya. Gila, sakit banget begituan. Tar lu. Aduh, mati lagi. Itu sakit banget gituan. 2 hit langsung sekarat saya. Udah nggak ada lagi kan begituan kan. Ayo. Eits. Nah, ini kan gampang. Doso. Buset. Aduh. Ada lagi. Mana lu? Mana tadi? Itu yang mana tadi mana? Oh, dari kanan. Gitu. Buset. Ghost of Tsushima susah, mulai gampang pas udah mau tamat. Ini yang ini soalnya yang Legend DLC ini yang online. Buat main online doang. Harusnya nih berempat nih. Cuma karena aku belum dari tadi gak nemu lawannya, ya main sendiri aja lah. Nyobain dulu mode-modenya. Penasaran juga kan. Ini sampai 65 tuh 65 apa ya? Simpul. Buset, kagak mati itu. Tar lu. Oke, dapat banyak tuh. Aduh, buset sekarat. Tar lu. Itu ada beduk di situ tuh. Nah. Main yang story dong biar tamat baru coba mode-modenya. Ini nggak ada story-nya, bro. Ini kan khusus online, gratis soalnya. Kalau yang story bayar. Mau bayarin, bro. The old ghosts gathered in Magatama to request my intervention. Sumpah tuh apaan sih? Makhluk apaan itu? Aduh, gila. Mati mulu loh gue. Ini harusnya berempat nih, nggak ada lawannya, Pak. Nggak ada temennya. Ya tuh, ini bisa empty slot nih 1, 2, 3. Coba kita main random kali ya. Listen while I recount an adventure of the ghosts. Nah, ini play now. Survival quickly. Nah,
Matchmaking on. Survive 15 wave. Yes, tuh. Matchmaking start. Nah ini dia nunggunya, males banget saya nunggu lama begini. Yalah lama-lama main Uncharted nih. Testing connection. Aduh. Which of these legends interests you? Oh dapat langsung. Sebentar. Itu kok ada suara saya di situ ya? Habis ini tamat main God of War. Nggak tahu ya kali ya. Nggak tahu juga. Wait. Nah, bentar lu. Ini cara nge-mute gimana ya? Incoming chat volume. Dialog. Gimana sih? Oh ini. Oh mute. Dah kan? Dah. Tuh harusnya online begini pak. Seru nih. Rame. Lah tadi apaan? Boat reach. Oh sini ya. Kita harus sini. Sabar kawanku. Wah. Buset, udah rata aja sama dia. Iya gini pak, main pak. Dari tadi sendiri main. Ini dia. Oh iya ada kunai beginian segala macem ya. Kenapa nggak dipakai? Buset sakit banget lau. Ini apa? Ini apain? Capture. Oh di capture. Oh ini belum di capture pak. Oke. Gitu ya cara mainnya ya. Reward tire increase. Cliff. Udah nih. Prepare to defend. Gimana kalau saya naik aja? Saya manahin dari atas. Apa sih itu? Kok ada kuning-kuning kayak gitu? Ini jadi ghost ceritanya ya. Itu dia. Itu punya saya diambil loh sama dia loh. Astaga itu archernya sih ganggu sih. Buset, kroyok bos, terus kroyok 3 orang. Sono. Aduh, buset. Udah ya, udah kelar ya. Ini nggak bakal tamat bot. Ya ini begini-begini aja udah. Saya mau ini dong, beduk. Ini kayak kalau main Free Fire itu kan nggak bakal tamat kan.
Taruh langsung gitu. Buset, nggak bisa ditangkis itu merah. Enak tuh dari atas tuh. Mati dong. Gua kayak nggak guna gitu loh dari tadi. Yang kerja tuh temen-temen. Gas terus. Ini lagi nih. Oh, sono. Boat. Alah, harusnya R2 situ tuh. Ada grapple. Buset, udah kelar aja. Boss Wave. Kamu udah gacha fans choice. Aku dapat Neymar, Mbappe, Van Dijk sama yang gold ball. Enggak, aku nggak gacha itu. Aku dapatnya ya kemarin ada Matraore yang 87. Aku nggak gacha POTW. Udah nabung aja buat ikonik. Mana kau? Oh, di sini, Pak. Oh. Boom. Oh iya, ulti. Udah ya. Udah kelar ya. Itu. Perahu. Mereka kan ke perahu, saya berarti ke sini ya. Halo. Buset, udah sekarat mati. Halo Rafa. Rada ini ya, Ilham ya. Datang dia. Teman global yang terlalu jago sehingga nggak dapat kill. Ntar lo kita lihat killnya berapa ya. Babak bro, melee kill 10 no 10. Total kill 14. Set. Nih TV akan nonaktif secara otomatis. Enggak lah. Oh, respawn 40 detik. Oh, ada kasus. Wait. Lah. Oh, pick you up. Waduh, buset. Lu. Oke. Ya, amigo. Jurusnya pakai ya. Which apaan itu? Pedang mereka tuh pada sakti gila. Apa ini? Pet. Oh, ada yang Ronin. Iya. Ini dulu dah, nge-heal dulu dah. Gila, dari tadi kagak nge-heal. Apa ini? Dewa. Halo mas. Summon spirit. Oh, ini Ghost Health. Oh, ini ada tokonya pak. Saya cuma punya 200. Situ.
Yuk. Pedang mereka sakti-sakti pak, pada sakit banget pedang. Oh, udah. Set, apa itu? Nggak usah so mantep deh, mana-mana. Ada lagi sana di atas kenok tuh. Nah, itu dia dari tadi. Itu kan mereka bertiga di situ. Saya kesini berarti. Buset. Panahnya dulu nih. Udah. Kelar kan? Udah kan? Simple kan? Happy nggak hidup? Facecam kapan? Nggak ada kamera. PlayStation kameranya nggak ada. Gue mau rakitin PC po. Mana sih? Oh itu. Oh shit. Waktu itu pernah ada yang bola. Itu video pak, bukan. Itu video. Ntar lu selamatin dulu. Wits. Itu video pak. Kalau live streaming kan harus pakai PS kamera. Kelar. Nggak ada beduk apa beduk ini? Bos. Oh ini. Ya. Ha. Main suling dulu ya. Strong foes met the ghosts in battle. BTW agak ada niatan rakit PC. Ya ilah, rakit PC itu dari kapan? Ya emang mau pakai duit siapa? Buset, apaan ini? Let's go. Barbar. Yuk, gas maju. Kok gini sih? Mohon maaf. Aduh. Oh, racun. Aduh, racun pak, kena racun pak ini pak. Mana sih? Gak ada racun dah. Kena lagi. Ini racunnya siapa? Oh, ada hantu. Enggak ada, ngeriin Ronin. Pick me up. Taruh. Nggak kena. Kok nggak kena sih? Nggak ada lagi, udah habis. Astaga. Astagfirullahaladzim. Kabur. Tolong.
Kena ini mulu loh. Poison loh. Ntar lu yang bawah pak, yang bawah pak, yang bawah pak. Itu pak, boat pak, boat pak. Klik masih aman. Sama ya lawannya ya. Tebel amat. Ai. Tuh ada ulti. Poison. Lari. Ada mati lah beginilah. Kena racun lu. Enggak. Kena lagi. Ini nggak ada beduk. Heal sendiri deh. Kan kalau ada beduk enak ya. Coba ini deh. Cek toko deh. Summon Spirit Bear. Ini ntar deh. Coba 500 nanggung. Itu cok. Waduh. Apa itu? Buset, shotgun. Ya mati. Mati. Bro, angkat bro, pick me up bro. Nah, ini naik nih. Aduh. Ini mas, ini mas. Kita tuh, oh enggak deh, enggak paling banyak juga pak. Gue bingung po mau komen apa po. Cliff. Mana dari mana? Nyerangnya dari mana dia? Itu. Bam. Wah, sakit banget tuh, lihat tuh. Taruh selamatin dulu tuh. Nggak ada darah ya, sumpah. Lu lihat itu. Baik, terima kasih kawan. Di bawah kawan. Ayo mas. Bangun mas. Woi. Besok libur. Iya, aku udah libur dah. Buset tuh ngapa kenok di sono? Ngapain di sono? Oh ini. Doso. Aduh, mati dong. Au, sakit gila. Sabar. That's it. Di sini berarti. Gila.
Oke, let's go. Ulti. Aku udah libur udah besok 3 bulan dah nganggur. Oh, belum libur ya. Aduh, boss wave lagi. Tar lu. Toko. Lupa saya. Toko. Kok renang sih? Toko. Ini udah bisa kan? On cooldown. Oh, 1 wave lagi. Waduh, banyak kali boy. Oke, ini pakai ini ternyata. Weh, sumpah tuh macan. Singar ada gila sih itu sih. Enggak. Ini sambil ngelut gak bisa ya? Aduh, kena. Oke. Karat tuh. Wah, gila aja ini. Betul Kasul mana nggak tahu, itu dia mah kayak gitu kan. Apa namanya, ngilang. Buset, ini mana nih? Ini siapa ini? Aduh. Oh, nggak bisa dibantuin dulu mas, saya mas. Berapa jam sih? Oh, udah sejam ya? Jam berapa? 8:30. Ya, terima kasih. Macan. Astaga, baru bangun udah kena begituan langsung. Oke, that's it. Beli ini deh, langsung deh. Coba apa tuh yang beruang tadi. Nah, ini nih. Spirit Bear. Oke, itu dia. Ini buat boss wave aja ya. Pedang kamu 6/8 tebas baru mati. Jadi musuh setengah langsung meningso. Iya, makanya. Itu dia. Udah kelar nih. Buset, sampai wave 15. Ada beduk mas, ambil mas, beduk mas. Ya, saya mah udahlah, biarin lah. Anda saja, Anda yang jago kan. Astaga, itu apa shotgun? Ada granat. Oke. Kayaknya kita harus ke sana deh. That's it. Sweet. Gila gua, assassinate berapa banyak ini. Dari tadi tuh nggak ketahuan ternyata.
Dewa. Ghost Emo. Apaan Ghost Emo? Apaan sih? Ada kayak petasan. Oh. Nice. Apaan? Halo. Oke, di assassinate, mantap. Itu topeng apa? Topeng api ini namanya, nggak tahu udah ini. Beruang gitu kali ya? Beruang dingin. Hey. Dari atas kan ada grapple. Aduh, harus manual dari tangga gini loh. Lama juga ya. Iya, 15 wave. Kemudian main bola gitu. Tapi seru sih, satisfying gitu perang pedang. Kalau main ini sambil berhayal. Udah. Kill 51. Orang udah pada 90. Boleh dong itu beduk. Terima kasih. Cara emot gimana sih begini ya? Ya. Oh, guguk. Pakai ini aja, pakai arrow biasa. Udah gitu doang. Oh, ini ada bapaknya. Aduh, api sih. Udah kelar. Oh. Oke. That's it. Ke atas sih. Ha. Kok guguk yang diinin? Alright. Nggak, mati dong. Hehehe. Lalalala. Aduh, dua-duanya kena. Aduh. Itu apa-apaan gila. Oke. Ke ini deh. Udah ya, udah kelar ya. Boss wave defeat. Kaki juga pegel. Puas mainnya Pak, begini Pak, lama begini. Sampai capek, sampai ngantuk. Kalau udah capek udah lockout aja udah. Ini panas saya berapa? 14. Dari sini lagi. Oke. Itu dia.
gila dia. Gas begadang. Ayo deh, coba ya, ntar tiba-tiba masuk. Ini belum mati loh, perasaan tadi udah. Mana lagi? Itu ada yang lu gara-gara revive. Oke. Buset, baru hidup. Ini singa-singa ini, badak-badak ini. Terima kasih. Hehehe. Headshot tuh, gila. Tuh headshot lagi. Mati sama begini. Ya ampun. Ini knock mulu ya. Aku pindah bentar ya, pindahnya nggak apa-apa. Boom. Satu wave lagi. Di atas. Buset. Udah ada ini musuhnya di sini. Lau bawa apaan itu? Lihat nggak itu, ah? Wah. Ya. Buset. Pusing ya. Aduh, kena juga ujung-ujungnya. Nggak yang knock kan? Udah aman. Ya amigo guys. Oh, itu banyak. Kok kesini, ke sono. Ini loh, grapple-nya tadi mau kesini. Oh, udah kelar. Oke, wave terakhir kah? Oke. Ini saatnya pakai beruang. Buset, kuat banget. Agak kena nih.
Udah dong, udah. Ayo ke atas, ke atas. Ini kalau main sendiri sih ribet ya. Oh, bawah, bawah, bawah. Oh no, mati lagi. Buset deh hidup. Lah, lagi lihat HP. Lah, kok hilang? Udah. Thank you. Tebal banget gila. Main suling. Nah, kelar nih. The ghosts have triumphed in battle, but the war is just beginning. Oke. That's it. Aduh, buset, pegel. Pasti bola. Kok nggak bisa ya? Apa sih yang koboi itu? Berisik. Tuh, ayo apa ya? Nah, ini dia katana baru. Water katana. Charm. Oke, sticky bomb. Oh, ini ada yang kelinci. Climb. Inilah. Baju. Climb. Ini jelek. Nggak ada warna putih ya. Besok puasa. Karakter from PlayStation. Aku kembali ya. Minggu. Oh, besok sih. Oh, ini ada katana baru skin. Iya, lagi main. Oh, lagi pada main gak ngajak-ngajak ya? Skin katana ya. Oh iya, ini pedangnya, Pak. Apa? Bentar. Iya, bentar. Bagusan ini sih. Bentar. Ini ya. Ini bagus. Atau ini deh. Iya. I'll Yeah. share any story with you. Iya, yang nonton siapa aja kak? Tahu. Ya berapa orang dilihat dong? Satu. Pasti ngajak-ngajak makan. Siapa? Yuyur tuh apa, Dek? Hah? Yuyur tuh apa? Yuyur. Yuyur.
Oh ini story nih, story online tapi. Oh bisa sulap nggak dek? This is the tale of Io, Iyo. Oni Baba who gave birth Only Baba who gave birth in a human army. strength and a wicked hate that rivaled her own. Aduh, pegel banget. Set out to stop Io before her army became Oh ini. Oke. Here we go. Dia samurai ini. Ke arah sana. Maaf. Oke, that's it. Mantap, mantap. Hmm. Hmm. Lihat dong, kamu lihat nggak? Smart and future. Baik. Ini apa? Besok kita sebelum Ya enggak lah, kamu ujian juga. dia Rabu. Vengeance spirit, long as she remained, they would not fall. Mana lagi nih? Oh situ. Ayo dong biar main. 2 biji langsung tuh, lihat tuh. Kagak kebagian temen. Oh situ. Ces. Oh. Bukan tongkrongan pecundang. Kami siap membuktikan. Oh, banyak. Oke. Nah ini normal nih pak, damage musuhnya. Astaga. Ini apa sih? Oh itu charmnya. Itu gadget. Kok gadget sih, apa namanya, bom-bomannya. Gila, sekarat. Lo all ghosts have fallen. Aduh. Ulang lagi dari sini, nggak ada orang. Oh enggak deh. Ayo mas. Orang-orang kalau foto tuh gimana sih? Buset, dia nengok tapi. Oke, come on. Tar dulu. Baru jam 9. Ayo diulang lagi. Punya tidak. Ini dia. Barel. Punya tidak. Bobo barel nih.
Halo. Dikasih dulu. Woi. Halo. Halo, Mas. Set. Laut terbang-terbangan. Superman laut. Aduh, duh. It's Ghosts hit their mark. Hah? You live Udah mati. they only kill a servant. The ghosts, bring them to me. Bring them to me. Apa ini? Oke, ini rescue udah. You must stop the Onibaba. Kok ini kayak setan-setan gitu ya? Spaghetti. Ayo Mas, ini Mas. Cheers, respect for. Ayo Mas, ini Mas. Spaghetti. Oke, that's it. Ritual sacrifice and Oh, belum kelar. harness his Yang pain. benar. The disciples of Eve Ada apa nih, bro? Iyo. Tsushima is part of me now. Tsushima is part of me now. Sacrifices. Humans always have to sacrifice. Sahur. Kan puasanya besok. Apaan sih Minggu? Iya, jadi aku bilang sahur. Halo. Ini habis ini ya. Halo. Ya, training dulu ya. Wait. You only destroy disciples, not me. Halo. Ngapain lagi gila? Left the session kurang aja. Oh, iya, iya. Wah gila. Bisa bohong.